Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ubak marbia nong sit ubla sya penduk no eka tiket MDC nong Stone constituency ka ba ulayo na kasing Voice of the People Party. Ula kubur baka kubur ka mi kamenchwa ha ka Batesi TV ketika bershisha basua baka VPP kan penduk tiket yau kadar ngajing penbol bu withdraw no lani menweng no yalade na kajulong kertong kana baka party kan ai no eka tiket shakiwe Hidri shimla withdraw satya tar hado bikin na weng jubor ka kajulong kertong jong Ula ang magajing siya penduk tiket jong kada lupa kasaki. Bak lara gajing siya penbol withdraw ban lo kata ula ang bu udan ru ya kisaki satar ki babyang ban pen I kata gajing penbol ya ban withdraw hindre lara don kam ban sepat ba ya kita unsa say hakapor ka babyang. Toh meskipun ba ada dokila keli utama. Saya kumtui kumapilio ni knyat sini ba kalau lembaga tu notification melakukan ni hanya otorik Januari ta ada pesan ya pendemi itu notification bala stand cancel ni kajing long kandidatur ke jonga dengan try kan ni kalau pensaki ya ketuga bala mi mengkene benong withdraw but alor ketika bentar semua benong begidon ni kicing pensisa kalau kata benong ba withdraw dari kicing sisa teh saya baik kat kumujing long jing opor kalau long em yang abangan hap beni ba alor di kicing sisa saya mentate ngampat kuat mengenai kita mah what so ye mulai dah